wayqiypanay paqtataq nisunkiman qankunari imanaqtintaqs mana sabawta waqaychankichischu domingullata qankunaqa imatataq nuqanchis ninanchis chayman nuqaykuqa cristiano kayku manan judío runakunachu paykunallan sabawtaqa waqaycharanku nispa nuqaykuqa manan sabawtaqa waqaychaykumanchu nitaqmi domingutapas waqaychaykumanchu ashwanpas domingupiqa nuqayku yupaychayku Dios taytata adorayku paypi samayku paypi mana domingutachu waqaychayku nispa ninanchis nishu rimaqkunaman kashanku wakinkunaq adventistakuna kay israeltakuna ima llaqtanskunapi kashankurik chay sabawta paykunaqa waqaychayshankurik paykuna nisunkimanik pero acaso Diospaq siminpimachiq kashan wiñaypaq karan chay sabado waqaychayqa manan tukurakapunchu manan pipas cambiarunchu nispa nisunkikumanya pero imata nimaq a ver imata ninaki Diospaq siminwan contestanaiki Éxodo 31:16 chiwan wiñaypaq nishanik chaypin Diospaq simin niwashanchis manas llapan muntuntinpaqchu kay mandamientoqa kasqa karan nispa nishan qhawayru chisitata ashwanpas Israel llaqtallapaqsi entonces waykuna panaykuna anchipin claro kashan imana paykuna chita intendishankuchu entonces waykuna panaykuna mana nuqanchispaqchu mana llapan munduntinpaqchu kasqa ashwanpas Israel llapan nispa ninaki chayta niruqtasunkiqa mana tranquilos kanqaku waykuna panaykuna kay hermanoskunaqa siempre tapuysunkiraqmi Jesus taytanchis waqaycharanchu sabadota manachu nispa tapuysunki ari ninkiqa porque chiqaytapuni taytan señorqa waqaycharan entonces payqa nisunki entonces nuqaykupas chaynata Jesus taytanchis waqaychasqanmanta nuqaykupas waqaychayku nispa nisunki imata contestawaq Diospaq siminwan contestananchis Gálatas capítulo 4 versículo 4 anchaypi nishan taytanchisqa paqarimusqa karan bajo la ley leypaq chawpillanpi paqarimusqa payqa chay leypi kaqkunata urqunanpaq entonces taytanchisqa mana sabadoman k'ashkachisqallanichu kashan ashwanpas waykuna panaykuna taytanchis señor sabadomantaqa kashan nispa niwashanchis taytanchispa siminqa entonces waykuna panaykuna sabadopiña imata taytan señor waranchipis criticarankumarik chayqa ashwanpas payqa niran nuqaqa kani señor del sábado payqa judiopunata kakunchikqa payqa siempre sinagogaman qariran huñukuyninkumanqa sábado punia pero chayta niruqtikiqa siempre nisunkinkupuna a ver Jesusqa nisunkiku imanta nisunkikumar Jesusqa manan maypipas niranchu cambiaychis sabadota dominguwan nispa manan kanchu mana nispa nisunkiku manaya taytanchisqa hamuran imakuna p'unchaykuna ima cambiaqchu ninmriki taytanchispaq siminpiqa Mateo 5:17 pi niwashanchis no he venido a abolir la ley sino a dar plenitud imataq chay plenitud manasha cambiaqchu hamusqa taytanchisqa imapas chanqaqchu imachu ashwanpas junt'aq porque sabadotapas payqa junt'anan karan y junt'aran y además waykuna panaykuna kunanqa chay junt'ayninwan junt'apapushan kay kawsariyninwañataq porque nuqanchis mana yanqachu huñukunchispastaq domingunkunapas imaraykuchus taytanchisqa chaypi junt'apapusharan waykuna panaykuna kawsariyninwan wañupuran riki chaymantataqa kawsarinpuran pero ima p'unchaypi domingo p'unchaypi imanaqtintaq chayta nishakichis ashwanpas cristianokunaqa manay nasimunchis huq decreto hinachu karan huq nisumampas waykuna panaykuna kay p'unchaymantan cristiano kankichis y punto nispachu waykuna panayk manan imataq importante lo más principal kunanpas rimashanaypaq temploniskunapas kananpaq iglesiapas kay mundupi kananpaq imataq lo más importante pasaran a ver kawsarinpuyninña waykuna panaykuna sichus mana kawsarinpunmanchu taytanchis karanchikqa mana imapas kashanmanchu ni nuqapas rimashaymanchu karan nuqapas imatachi rimakushayman karan cuentokunatas willayshaykichis karan no sé pues pero resucitó kawsarinpun chayta niwashanchis 1 Corintios capítulo 15 versículo 14 si Cristo no ha resucitado en vano es nuestra fe ninmi San Pablo waykuna panayku sichus mana Cristo kawsarinpunmanchuqa yanqapaqmi lukukuna hina kaypi rimasuma o por eso maymanpas entonces waykuna panaykuna kawsarinpimi lo más importante waykuna panaykuna chaykunata waykuna panaykuna nirusonsrik paykunaman mana tranquilochu kanqaku ashwanpas niwasunchis a ver manan may sitapipas ninchu domingota waqaychaychis nispan niruwasunchis paykunaqa imatataq nuqanchis ninanchis maypin Bibliapi nishan kay Bibliallapunin sapallanpipunin imapas ninan nispa payllapunin autoridadñuq kanan nispa manan kanchu manan ashwanpas waykuna panaykuna taytanchispas manan Bibliatachu saqaranik apostolkunamanqa ashwanpas tradición oral aqna predicacionllata
Entonces waykuna paykuna mana Bibliapichu ashwanpas imakunapas kashanman. Pero ashwanpas mana chiwanchu mana Bibliapipas rikukun domingopi taytanchis adoray. Rikukushami domingopi waykuna paykuna apostolkunapas discipulkunapas. Hechos capítulo 20 versículo 7 anchipi nawashanchis apostolkunaqa discipulkunaqa Santa Misata fracción del pan tarwasqakuaran primer día de la semana, domingo punche, primer día. Rikichimi nuqanchikpaqa mana luneschu primer día, wakinkunaqa ninkurikin domingotaqa fin de semana, mana fin de semana, primer día de la semana y lunes taq segundo ñariki. Waykuna panaykuna entonces chaymi Santa Misata ruwaranku. Y manataq waykuna panaykuna ni mayñaqpipas kanchu huk sitapi sábado cristianokuna huñukurankunas manan kanchu. Mana. Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 6 16 anchikkunapi llapanta kunan ñawincharasunchikqa chaypi waykuna panaykuna wisq'araycharanku apostolkunaqa discipulkunaqa manchakuymanta kay judiokunata rika. Entonces waykuna panaykuna taytanchis qaykuramuran pero domingo p'unchi chaykaran. La paz esté con ustedes nispa kay kachun qankunawan nispa. Entonces waykuna panaykuna chaypipas domingo p'unchi. Huk semananpas kaqtataq domingo p'unchi waykuna panaykuna chaynay waykuna panaykuna entonces domingo p'unchaypunin huñukuyta qallaripuranku kay discipulukunaqa kawsarinpusqanmanta pacha. Chayta niqtinchisqa waykuna panaykuna San Pablo tantaqcha kunaninqaku. San Pablopas sinagogataqa rirami domingunkuna nispa niwasunchis. Kimsa domingo risqa karan. Chaynan kashan Bibliapiqa nisunki qhawachishunkirak Bibliatapas. San Pablo karan cristiano y pay riran sinagogata sábado p'unchi nispa. Pero waykuna panaykuna manaya kay San Pablopas riran culto ruwaqchu, huk nipiqa mana Santa Misa ruwaqchu riran, ashwanpas imama riran predikaq. Chaytan niwashanchis primera de Corintios capítulo 9 versículo 20. Anchipin rikinishan San Pablo qarisqa karan judiokuna apamuq, judiokunata ganaq, rik urqumuq. Manaña sábado piñanchu yupachanankupa, ashwanpas domingo p'unchaypi. Ari waykuna panaykuna imi manan kan tapukuykuna pero waykuna panaykuna huk sitan niwashanchis Colosenses capítulo 2 versículo 16 chaymi niwanchis nuqanchista ama pipas ima mikusqanchismantapas ima ruwasqanchismantapas sabadomantapas ama pipas criticawashachunchishchu nispa. Chaykunamantaqa nispa sabadomantapas imamantapas ama nispa nin. Mana waykuna panaykuna pipas nuqanchista criticawananchishchu nuqanchis kanchis cristianoyan. Mana kanchis judío runakunachu pueblo Israelchu a veces creykunkusuna paykunaqa chay pueblo elegidopa judío kanankupa porque wakinkunaqa rikusaykish chukchankutapas mana rutukunkuchu imachu aqna niksun qhasapa purishanku talpunllaña entonces waykuna panaykuna anchinaya purinku entonces israelitas o adventistakunaqa huk nirayñataq huk niraytañataq paykunaqa creenku entonces waykuna panayka huk confusionta hinaki apamasun nitaq waykuna panaykuna samakuymantachu nuqanchik rimanchis cristianokunaqa ashwanpas adoraymanta Diosninchispi samakuymanta manan samakuyllamantachu tiyakuyllamantachu comparayllamantachu mana rimanchis no. Imatataq nuqanchis domingo p'unchay ruwananchis taytanchis kawsarinpurantaq chaypitaq chayqa Señor wankushka kashnanchis huñukuykunapi comunidadnispiqa siempre kashanpuna huñukuy kashanpuna siempre waykuna panaykuna taytanchispaq simin comparti encuentrokuna kashan Santa Misapas kashan urayaramusunchu llaqtaman kanpas aqnaya siempre no. Entonces waykuna panaykuna mana samakushanchikchu wakinkunaqa siempre chayta malta entendinku hinaspa comparakunku wasipi o p'achata aqsayta qallarinku mana aqsarukusunmanchik viajarukusunmanchik kanpas pero chayta primerta cumpleruspaqrik. Por ejemplo, no tutaymanta riman Santa Misaman chaymanta kutiramos p'achayta aqsaru imaya alliya pero waykuna panaykuna manaya nuqanchis reemplazarusunmanchu p'achata aqsaywan Santa Misata mana. Tukuyapunaypaq nuqa kay tapukuychata hermanokunaman o pastorman o israelitas o adventistas o huk iglesiakunaman nuqa niyman o nismunmanpas waykuna testigo de Jehová paykuna sonri creenku chaypi tapukuychata qankunapas kaqtataq tapuykunaykis killata yam imachata a ver pin salvan Cristo taytanchischu ichari sabadochu hina kaqtinqa chay llankaran kay tema entonces waykuna panaykuna ojalá hermanonchikunaman kayta aparichiwaqchis hermanonchis adventista wayqinskunaman aparichiwaqchis celularkuna ujunta waykuna panaykuna enviarichis kay videota hina kaqtinqa tupananchiskamaña waykuna panaykuna hukpiña rikunarukusunchis nuqa wayqishaykichis Valentin Cruz Turpo rimayramurakichis.